Sering karang kepadeka medal sing iki laku mangkin Paman Agung inggih dia jane gladon medhakan kampin pakudan paman ini napi ke bawah depang ne sungo liwat-liwat sing tahan buka kene Dungudo dadi sing ada panjang teko main kepuri suri bencana. Nak kengken dunuk ki paman. Sugero ditiang matur kadi mangke. Medaging kadi bawas palungok cokori dewa. Kumanti nenten wenten banyak tampil. Kepuri kadi mangke. Napi sani mawinan. Ampuni mawinan. Sampun ditiang seselah Ratu Duakung. Pemekas kewentanane puniki riko ring pegate pak. Apa aduh? Ipun parokan palungok cokori dewa imade karuna memulihkan punika jatuh. Sami semuyuk banyake mereka raris rauh ring pekubuanipun. Duane makuwe pinunas pengidehipun dirikang kenten. Riyen sing gelah medhakon paman sing matur ulen mengeluh sebawan paman ngkabang undok kene. Nyalit manah dijang ring palungok cokori dewa. Napi bangunan kadi punika sinah palungok cokori dewa. Brahman dia tungkau ring sikiat. Di kene gelas sing pedih sekala panjang sing ada kaya kepuri. Bayan keda atur paman. Kenapa kan gelas? Uli ki jaman matan paman kana gelah narko. Yang kene unoke paman masegone paman. Saat mato paman ngemadakan pangunguk suri bencana ini kena kenapa paman amatro nenten wentan manah diangkat di punika ulat. Nih jani kang wang kitan paman nah dalakan pulih mata yang gede beli aku tenang dia dewa kanting amres kene di kengkeng di yang rengamres nih makin sampai nunukan pengabeh ini sayang bayang jam sorpuri oh iya benar matur apa atur aku kapene adik kanthi kedel ya di Sugro titiang matur wenten bawa sidayare ring sikiati dia lawe nang panjane enten wenten lauk takil kepuri Ratu Waku mana matur benar genggen dire punuk me sampun saking suwe titiang seselah punika ring pogate parokan pelungguh Cokorewo imade karuna memulihkan puniki jatuh bolehipun nyambut kebosanan tua makin kewentenanipun Ratu Duakung sedang sikat makin kewentenanipun napi pinunas banyak sido kesiden yenane tiwas presida suge yenane sukan presida kena penyukane kadi punika liko mawe nanglaris modiosa bakte dipun banyak ring kewentenanipun imade karuna oh yen jene unuke patutne Agung kamu jadi nyelah tagih satan tuake yen ali atas resto ne ada di jagat ini kekerjaan jagat yen jepanyaklah manep ne madan apa dane hijau utawi apa dia mah patut dia matur kepuri
Tuh iya sih ada matur menang ini. Sejak aku nekemu. Kok yen kadi punika bagian titiang malih nyelah kekawetanipun mati karuna pelungo cokor ini. Kalau kene inggih tagih yen benar-benar. Laris sanan tua ketagih dia. Yen sing bango lauta kengke kena kagunge. Mati ayo. Yen kadi punika bagian titiang kadi makin ngumarti pelungo cokor. Dumen dari anak sugih gitu, Bu. Kalau orang kaya sombong wajar, tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan. Ada kuliah sana tua, cip ini pengaruh sini. Yang nak lacur, kengken mau bangkes. Yang nak ngacur gas nepidan mau bangkas menuju gelem len krisis. Yang jani aku bersugih len bangkas len. Oh bangkas len sukses. Ini teman hati yang berada di sugih mau bangkas kan berbeda len. Liang yo kago nulis tau kita kok sugih nu dang lagi nu pelak jadi kadok beli sugih muliani enten makena beli udah di bapo kemang sanan tua di bapo matanam saya ada ngabang apa beli sugih pakai dia somong jadi tuang kesugihan kawalang sab ke di bapo mulian bangun ide sanan tua ke di bapo awal mungkin mereka kepakannya jeglai sekebelah kati suke bukan jadi si keuangan apa ibapa kan kena yang kunjung yang kok iya sajo kenapa deh kan abang kunjung ibapa nih kan mau kunjung ya nih oh ini badannya begenap oh anak-anak mah uang besek apa oh kok nih nasi lanying si misi nasi lanying tumpang nasi lanying tumpang ada itu dojin gitu nabeng aja tumpang nak marah main dalam di bawah ya tumpang kan saya misi Bongkar
makan bunjung. Ampun awak. Di dalam melengah langah. Senawan nama bunjung, siap. Ampun awak. Mirip ya mau munyong nak Polos-polosin orangnya, polos-polosin. Pel, sukses apa? Nek tumben yang saya nggak inget nyaman jangan ini klik-klik beli gulai beli apa itu yang main abang bapak punjung kangwang po. motornya kangwang po ngeros oh Semua po. Dojin mantro. coba jangan mandro sih bisa kalau Bisa mau mantro. oh kangwang po Kang Wang po. Nak sing ado apa nyan po. Wah nasi punjung lak-lak pikang misi bapo dedemenan bapo tunggu dah dari ngawang-ngawang ingat yang ada munyi mo Ya nak bapu. ya ni mirip melah munyi nenek mau lo kemudian apa keuangan punjung jangan apa Tinggalkan awas bapu. jangan munyi di bapu Bapak Mana bagi pesan bapu jenis. Ada ini anakku. Nesing jader len dua ajak keduluan nulungin anak. Jadi si Bapak saja sing lalu kumpulkannya mo aduh Bapak kemudian tadi lah aku galin bialas udah dilas kamu ngalahin yang mati Bapak ngalir jenis mati. Ulian bapak kabar jaya tapi sunaya mawenan bapak mengasih lapus. Nedua kemade karuno kane nulungin Nana pakai bapak Semua tiang memang jadi bapak mati bapak super rumasan reraman tiang bapak yang bakal gelanting ini jadi mau lo makanya pada mulut kena mulut tua berjalan alon-alon bapak jalan komen kadirasa perangkat yang gampang Yawalan mulu ke jalan dapur. Madak numadik babuk, mantongos ade melah. Ngemasin mati. Ya sayang Di mati taruh. Cuma ya sang itu masih apa? Mati gini ingat banget bapak. Umah papo ni subotlah. Sing ada dongor si jening bakal besayo. Madak bapak ngemanguin. Ijo yo pejalan mati. Bapak mantong ngosan di melah. Ajak yo nyenade. Cina kasih dia mulai di kedua. Ajak pianak papo ni mati. Kenapa? Irona lanang sarap tiga. Apa yang dia jauh dia membunyi. Anak-anak suar-suar sobat abon tuh Mares sumekan yang ngebeli ya sih bang bakal kan jakonya besok pangalo
ada setinggiannya muliani bapak ini ada harus parah-parah nih bapak kesengsaraan gini sing rasa sing umum bayar tiangnya beli komang yang made karuna beli gulet beli yang menatan Komang apal asmara putra. beli aneh badan lo belong ya tiang beli lo belong tuh ada Tiang mongkek. Menit lo mongkek. Tiang mongkek. Lo Ya. mongkek. ini nih ada tiang itu ahli lo santi beli tiang lo luas ada tiang Lo luas sih bahasa Arab. apa tiang jadi lacur segala meme bapak apa tiang masih sepupuan beli gini jangan laku tiang mirip lo masih subuh ningah teken rosi bapak sehingga beli ya nih remaja di bapak beli aja Nulungin di bapak. bapak mahang ide sanang ulian sanang beli suka aja beli sih Tadi kene ngeredek beli masih. beli Si sombong beli. jak membeli jadi yang kapenin beli lah jadi menyama tiang nyuk semang pesan lekan beli nih beli suka beli liang dia kewala panah-panah di bapak sengsara apa guna Apa gunanya hidup suki? tak dari ulo rawas lan ke pondok belinya beli sing kuangan apa tolongin dia dekat dengan orang tulungan Cuma beli sebuah ada villa dasar. Tinggal pilih kan. Wih, dicoba Sajang tuh sajang. taso bilang. Ya di kamar 236 banyak. Kamar cinglap ilawa daso kengken nomor 36. Nggak pernah hebat. beli legan beli nih deh dia dong semua yang meraten jadi beli dia rambak itu sukses apa aja pagelahan beli nih jak dulu tuh pagelahan dulu aja jakonya Main aja. Pegelahan lo main ke make pondok beli lah pondok ado masih ada dan ini pondok beli ini Onen membangun beli onen sempat. becak perangkat becak lihat kalong ya becak membayar semua tempat di bawah suut lo sempat diambil paune lo lega ngeling kayak dia sempat kena lu beli barang ngerasan sempat pasti 5D kayang kejani tiang konen presida bakal ngesapa paunukan batin bapan tiang dang subuh lantas beli konen manti ama yang utang kapening rama nejani bapak subuh ngalahin mati beli kini lu belum pindah panggigisan sempat kena lu di manusia perjalanan itu waktu dulu legar maurib pemeragat lakar mati kadirasanya ya peninggalan lu ngeling di bapak sing lakar muali itu gue beli di subane ada raos beli nih buka ketu marah kapenin dia marah dadi mutu galang apa ada kena tiang beli made dia lo nama malu beli yang baru nungguin pekan aja beli koma apa ada ordo beli ordo apa tuh lacur nih beli lacur irang beli kengkel lacur kengkel sanane karsang jadi anaknya aku sanan tua kilo Beli nak ningah masih kedo di bukan. sanan tuh kira yen kanti amel sanane apa lah kan tol ini Tobo. salingnya kalau nggak bilang Adab kalau
ngomong nangsing. Jani lama kena aja pekerjaan. Kengken berdaya pangsim katur sarang dua ke kebudi. Nah, cila ide kengken tuh. Kengken apa tuh? Beli buka ajak pekerjaan beli. Nang pedingahang malu menyentia beli. Da beli mepanganan sebet tajak mekejang. Seng dadi sing pragatan yang sebet beli. Jani kene san bermedaya nang bangun malu beli. Jani kene sen bermedaya. Apa ni da dua gong arsa yang sana dua kedo. Nih jani lah ngadang pasi umaran beli. Hah? Jalan mau? Pasi umaran. Dua bener beli. Ada yang mau bantah saya marah apa? Tuh dia tadi beli belum. Sanan tua kedo angon batang si umara beli. Mat-matan saya marah nih. Nyeng jo presiden negesin stanan tua kedo tur manik patut tegas sieu nih do pina ke Jayanti di Pesiwomaran kok lo Tur menang menang tur maning pikolih anake Jayanti segiadele tuah sanan tua ke sidekatur tur maning iya nin muani anake do presiden negesin sanan tua ke tiang misa dia bakal mesomahan mejauh kepak lawanin ajak nak muani kini lo di Subane pindah-pindahin beli bakal tek ingat beli ada nawang ngasih saran tuakinya beli si nawang beli si nawang oh beli kan nampi kan masih nawang beli nawang nawang sing apa kan tiang si lepong uno jadi keken ban nih tiang ane nawang tegas sanan tuaket tuh apa ni bapu nunen tiang di pengipian bapu oh nawang ilo nawang iya gitu ini udah bawa pesu adik gitu tuh dia jangan ada nak bagus orina ini juangnya sana liusan ayam beli ya jadi bojok gitu jangan setuju jangan ngadang saya marah lihat aja jadi panitia rago kadang si Umar rago ane nawang jawabannya rago ini jadi wasit jadi jurinya jangan apa lah di juri? Jangan asal ngomong orang sana tua ngomong gitu aja kalah. Karena sing bakal nang lo santi sing bakal. Kapan juri? Jurinya tidak bisa diganggu gugat. Nah, ya gitu. Begitu lah. Ini nyobian. Beli jadian. Apa? Parkan yang pajak percaya bang negara. Ini dijajang nih. Tuh. Curi kemungkinan ini negara. Nah, pada aja. Vaksin ada makatan sana nih. Asal buat Jawa apa tuh? Leh. Kade rasa mana aja pelihan. Lu santi sih bakat. Awas sanan katur. Yang ada nak menang, kedua kehilangan bersanti, kehilangan sang tua. Giling tuh giling. Namanya pesuayang baru. Onen mulai. Nyoba. Nyoba. Woi, pada bagan. Itu. Apura niki. Pernah itu saya nabi. Woi, liu pemilat masih marah. Pengiling nih pengiling. Liu sih marah. Liu. Oke, beli. Wih, nona sugren abagan niki perarati saya nabi. Bagus perarati saya. Bagus. Nawagan. Titian mau saking bukit seni. Gumanti patut pisan. Jadi kemilat den. Niki ini bersama-sama sarang kali. Bersama sarang kali. Iya. Ledangan. Wadah kan ibu niki kue tenang kono jalan terus begini. Wah ini. Ada dulu dia pesan enggak? Tidak
enggak. Woi. Iki kena sawo mare. Waduh minum jelas. Ada potongan jelek kita bawa kene. Dengawat ngeraos. Kengkeng ugar-ugar saya mare nih. Pamilat teh tengah dalan cenik kelih tuwa bajar. Mare dewek tuwa aja. Nah aja pasti ngaran mati ya. Ayo menang. Bukan kalah. Berapa kan? Bapak sisir ada persaingan ini. Bapak madan kanjeng. Ya kalah boleh asal. Bapak kanjeng? Enggak. Jangan boleh bapak. Kanjeng bukan kalah. Panitia. Enggak. Apa kedagona? Lijan bumut ya. Nih bungut kene bu. Kagak jange bumut ya. Nih sing bungut nih Apa? Sujen. Sujen. Tuh. Bumut lo cina di jelema. Oh 58 tahun. Benar. Memang pensiun. Udah banget jelema ke dia bena. Hari gitu. Jadi nanti. Oh stoknya belah pabrik gua mati. Oh gitu. Senang jaya paling terakhir. Panitia. Kan panitia nyada nih. Mang apel. Apel. ITC. Ada. Adi gitu. Apel. Ada nih apel. Adan tuh apel ada sajang nih cek. Mau apa mah ada buah-buahan ini. Gua makan perratune katuren pangbaru milu bareng masih bareng. Dikit. Asal berkelas sana perratune rau. Masih ada sih beres sana. Aduh linggih. Gitu. Adi kawijen Minum masalah marah nih. Inggih. Ratu, Kak minum. Iya, Kak. Dah tua tadi balik. Bapak dekat apa? Dekat Juri. 100. Yolas boleh aja onyana ya kemakatan sama marah. Pasti. Yo cager. Di dia belum sebulan tiada bosku. Oh, ngedeng ngegembal. Menang dumut menang. Ina yang menang bos. Nasi di. Wenten sane jadi atur panyum Brahman di tiang Samatra. Aingeh ratu sareng sinamnya. Sane sampun prasida ledang. Ngeraumi ini karya si Wamaran di tiang. Sane mangkin wenten atur di tiang Samatra. Sane pindah ke Bantang si Wamarane punika boy wenten Dios puniki wantah sana tua. Sang sapa sira jemalih bos. Sane presiden negesin sanan tuake puniki. Semaline patok tegas ipune. Punika sane kebaos jayan tiring pasi Wamaran. Semalih ni pikolih nyani boy wenten Dios. Sanan tuake puniki jadi katur. Semalih ni yenin anake punika lanang. Titiang misa dia pindah ke rabin nake lanang punika. Besik mansanan tua. Ingin. Aduh, man rapi ya. Ya makanya ya. Nah, nggih. Adi punika ngumuin emat-ematan saya mare. Duaning sampun kemana anu titiang sane pini hajeng ngaraukeun para titiang wantrah saking puni saking suni kencana. Ya malu. Nah, terus Hah? Pada kan duit mun. Oh, coba. nggih. Kalau kene tapi ya ngawa mah kadang yang mana. Aduh nyuang kadang di tiang ajak sirap tuh. Wah, sing dadi. Udah harus Ono mengal mo. Yuk, Pak. Sanan tua. Semangan baru bangun. 2 ruaning sampun puput. 3 lubeng jungo. Adik ketu artinya po. Do dah waja. Ada. Aduh apa nak aduh. Apa aja? Kan, ampun. Pleh lo. Boleh. Nih jangan tinggal, Ya. Cuma Sing dadi angon megipok sirah kok. Vertigo. sirah angon mengipakan. Raja gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. Nggih. Oyong udah bekemplongna kepelengkan dah teponyan. Sanan tua
Artine ABC sanan tua. Artine tuh artine. Dadue sanan tua. Lu sanan tua. Lu. Coba keras setruk nyananya. Adi cari laci-laci karat korot gitu ngidah. Iya, dua ning sampun dan mulihan. Makin si Osan niki sarangkali jaga ngawinten saya marah. Urusan pemilihan Iya, urusan. sani makin ngawin sih. Oh, niki Urusan kan dua tuh. Dan awak makan yang mana? Caleb saja. Caleb itu. Wagum caleb. Limon sururung di tiang jaging laksana yang dadosnya di tiang manut atas uning dukun sang sapu sire sampe ngemilat dan niki panitia. Ini dados ngemilat dan di tiang puniki niki Ke itu Malaysia ya. Kak Ajruk. nggih sane dados bantang pawisa kuno laksana wa Betul. Tapi tegas nih kak. Tegasnya lala celele. sanan tua se artine sesana nan keginan tu tujuan wa irake apun koden praga Sembangan. Baru bangun. Juri kuang pembang penasaran juri. Kode bagus. Iki selantur nyanyi terus lihat kumanti pacan wildan saya marah durusan Ledangan. sana Pak. Nggih. Titiang nyelanggala. Raya nyarangin ngemilatin daging pesewa marang duene. Mapi tegas sanang tua. Saking nekeng tuas. Nangun jagat mangderahayu. Tuak manah titiang. Sami kawan pun diketegasnya. Yang bakajang kalah. Kanan iloh jeung oyong cuma di pondok. Ayo. Semangan. Baru bangun. Tetap milu dong. Kak milu kak. Oh. Kak. Udah ngomong bungkatnya nan. Boleh. Kak besuge nih. Ngomong konen suge nih setruknya. Enggak dong. Semangat. Kak milu. Mumpung Kak Subado dini Nggih. tertegar-tegarin dumadak sida buat beka nyawes apa gunahan sanan tua itu. Nggih. Enggak ada. Begenit. Ada juri apa? Sanan tuat maka ngaran sesana. Sesana, ngaran sesana kan? Ingat Ji. Sana. Genggennya ada di sini mong. Kamu siap nih. Lima deh. Terus subah deh benang tegas sanang tua gitu. Sana tua. Sing melah pelaksanaan yang buka kene ya. yen kene wicarane krasa panwakin nil sangkan ngeke daya onen pragat supaya mekemong nak kengken uno Lawan. sairang wake mulih melipatan akan wake mati dini ngetokin di over mana Yang dijamin. Nangilingan. Kadi atur titiang sane sampun. Sireja sane nyulitin saya mare dan presiden nagesin kaon sampun kaon. Mapan punika ini benang sekali lo ngawang coba udah Tuah benang. saja. Ibabut ane milatin si Womaru kedua benang tegas sanan tua. Oh. Aduh. Oh. Bapak. Ini bapak betul bapak. Dan praga. Bapak yang ada main.
Waduh bunyi. Cara Bapak bunyi nih. bapak gue nekai. Ning, Tiapa. Yang bu. sesana gumanti teges sananin to. Pangrab daning kali murkaning jano wimugo wan ngerebut adukar padha ngerebut kawirian bumine kali yuga nih manusia nih kepedangan konyang makejang pada ngerebut tongos ngerebut linggih tuan uring baratia makul lawan baratara wandawa yang mekerah mesiat ngajak nyamuk ribu kinayuh pakesaraya musuh angon bersayupan mawinan sesano ne manglokan sangan itu sana itu mau tegan jening tegan sesano ne pangmanggo angon ni dewo nyangero pekayun lan wacana mapan bumi jani ini Darmo kinurah kepatutane membanding jani jening karuna nyen kaden jening dane ane dadi nak lingsir nyen sira kriyana patih murah Aduh, Dane Gusti Ampura Gusti. Ampura Gusti. Nah bapak sing mlebu salah mapan cai sing nawang unuk petekan bapak mai. Jadi lautan jening iring kriana patih murah gemuk ke suryo kencana mami dana sino kriana agung mapan agung dosa kurang pati abesip pengide bapo de karuna nilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo ingatang dap-dap kasukertan jagat di suryo kencana dumugi persida memoleh kami asa ning kaleng bapo jenis kaleng bapo Bapo ngungsi suryo lo Sudah yang sering suat mode mengelilingi Sane mapikole menang repas saya marang wadah gusiningsir Benar. Yang wadah kakak atau ditiang kantor runa lo santi kantor bajang yang wadah ledang wenten jaga tunas sejang manjel gusiningsir Menapa kali deh kening sane tunas sejang terwedang tios gusti gusti kan sampun ningsir niki bapak mulo sebodo bapak yang matur munto ke gugup nah gini Ampura di tiang Gusti benar Gusti kan sampun lingsir coba lingsir bapak kan Made karuna kantun truna makin banget pinunas titiare Gusti kan sampun lingsir Sing prakatang bedak tuh itu jangan matur nak. Gendane Gusti kanang beli gula matur Nawa Kang Gusti iapel tan pedangu imade tan pedangu. Mangke dijah matur ning Gusti. Bener kan medangu ni rawas saya. Lo santi kantun bajang. nggih Made karuna kantun truna. Yen dados titiang munas ring palungguh Gusti kan sampun lingsir. Mangke tunas titiang ring palungguh Gusti. Made karuna kantun truna. Tunas titiang ring Lo santi bajang Gusti kan sampun lingsir.
sudah luas pojok berkeluduk nyangkat dong. Yen kini tanya ke raos cine sebang ci kena ben bapak ngerasa sing dingah mare. Lu santi mula pejatuh karman jenenge. Raden kete bapak dia ngeraos mare. Nggih, Gusti kan sampun lingsir. Ben. Bapak tahu bapak ken bolingsir kete ada pengucap-ucap bapak ini. Titiang ngandan sarangipun. Bener. Cocok deh, cocok. Hei. Malu. Malu den. Bapak teka main ujian kaden cai. Sing jangan oleh cai. Nak bapak ngelah pemenang itu. Kena bapak ngudiang, kena bapak ngantenang, kena bapak ngajak mulai, bapak ning lampun ngajak mulai, Gusti kan sampun lingsir. Ben. Bapak teka mai mula sing adelen. Kal nyase kertiang jagat teh mapan kena rohara kadijani. Sangkaning pegarden ye ipateh agung dipuri. Mangkin kayun palung ini sampun api. Jadi gini, nggih. Lautan cai kemau ke sudah kejana. Walesan kengken kematian ye dok buku tamu didi. Yen penyidang cai walesan tu dia tuang. Beli made, udah beli semanam saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka gitu, laksana yang beli. Ne ada sanam tuaken nih, ne sanam punut beli. Sinang sana nih momong karo dursila di jagate. Prasida ban beli ngelepur, prasida ban beli bakal. Mendengar tuh, pangliase kerten bapak di jagate sida paripurna melajalan. Asapun iki Gusti lingsir. Yang kadi punika pikasan kalau Gusti mangga titiang muputan ibu di Padadong pamit panggap pada titiang jalan ragati mati si Padadong jadilah antang tekannya leker yang dikoleh lan kete numadik pemargani beli made presiden mati koleh presiden dijaya rek payudan sigat rumah bapak malu di rumah bapak bersandar kamai main jalan